Tako da radite na svom jeziku, da radite najbolji kvalifikacija i zaključna i velika i na jednom velika odgovornost. Drugo, najveći projekt koji sam ikad radio. Da se uvijek vam nešto uradite, epizoda po epizoda, svaki epizoda će vidjeti sam nisam nikad mi dovoljno naprosto količina materijala same do sebe, količina teksta, dijaloga, monologa, sve ove u seriji, ove akcija, ova grupa kreće tu, događa se tu, trebalo sve naučiti, nema improvizacije, točno kako je napisano. Sam vidio film prije nego nisam sam. Pa na taj način da sam uložio trud, rad, guranje od početka, razgovor financiranja, besplatan rad. Jedini familiji mojom koji je bio plaćen je njih. Ali to smo dosta jeftino prošli, ja mislim $150. Ma nisi kod telefonom? Ne, ali imamo još i dugove koje nismo platili, zato se smatra da je skup, ali ono što smo dobili još nije prešlo nešto. Ne, imamo još da ne želimo morati se nikad... Mikä Tomi, Röndestä Horvaata? Bilo je uvijek nova funkcija. Pardon, kaže ti pa iskreno nismo o tome razmišljali, jer film daje za nas, za naše poslije, za naše mislim da se za nama treba. Ja vam neki trpkilo u tebi. Ovo je naprosto povijesni film. Narod kad zaboravlja svoju povijest, nema dobru povijest. Dakle, mislim da bi se nam ovakav film trebao... Znate, kad se radi njegove tekstove, dakle, glumci su mi sigurno došli i rekli, a nemoj taj biti, ne bih Filmi? Ne, moraš to točno tako, sigurno je tako. Stvarno bilo je stvarno djelo. Rekao, Tonči, nemojte ovo rečenice, kako ću ja to reći, svi to radi, ajde, dođeš. I tako, tekstovi kad su priješeni, ne treba ih se ići mijenjati, treba se raditi. Ja uvijek govorim taj primjer iz Dnevne mračne noći, Vera zima, uzma moju mamu, ja sam trebao reći, idite za ruke i reći svete ruke moje majke, nakon što je to ispalo, meni jedna najdraža rečenica cijele serije. Drugadno čana. Ima tu naprosto, kada ljudi gledaju neke strane gledalce i vole misliti da je to kao neki američki sustav, da se to tako sve zove, ne,
smisla kolega dođe na set, ne znam, koje osim ne morate za isto tako, to što ja sam učio sve. Dakle, to nemate takav pregled. Ali da bi došli do toga, morate proći po tom tekstu toliko puta. Znači onda razmišljate da onda postoji šansa da to postane. Naravno, sad je stvar ukusa, onda se nešto sve napisati. I welke zijn de kruiskinderen i rekli da će tamo se Zagreb u Hrvatskoj. Što je mislite? Zagreb? Ja živim po cijelom svijetu. Meni je najlakše doći u Hrvatsku. I ne znam da li ćemo živjeti u Los Angelesu dugo, koliko dugo se veselimo u Italiji, možda na Brač, možda ovako, dok možete putovati, možete biti građani svijeta, zašto ne? Mislim da je to sad malo ćemo. Jelena. Gorane, šta si ti? Jel mi možeš kratko? Jel mi možeš kratko? Jel možeš kratko kad pričaš šta se govori da se ne govori? Ovako. Ti sad preuzmi ovaj širi dio programa. Ja ću gledat to što ti govoriš, samo da znaš. Molim te, nemoj. Hallo, cheio do voto, falta mulher. Ok. Filha, mas não,